na the major prophet Kumchacha. Oni bibi ene TV bebre aba, social media bebre ena aba. Na me prophet Kumchacha de bebie no no mo amehwe. Say too much GH. Say too much GH no. Bomoden ne hwe. Na wo hwe a wo benya ne mapa e wo ho. Sisan wo YouTube no baby a won nam bia pie firi ho. Won say ne ko bi kura asese ne din. Won say e friend tilapia. Wo chema ya asese ne din, e friend security officer. Fitani asese ne din. And your friend say mechanic. Zana prophet Kumchacha, my sister me YouTube no. Baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Shit. Na prophet Kumchacha me so me hwe. Abusiafo ene adofonom akwaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwa etie eye Ghana wahala dwumedi amuni aba epiesika pa mede ebesomona na efa eye gospel musicians ne womo awarija ye eho ena chese ne de yesi enkonya ye ba bebobo won sede monim na watwi mu ena eye yini aba Joyce blessing onini kunu eye Dave Joy womo nsensem bi ebebeto abonte na eno amaya to ensa de afre prophet Nicholas osei adodo na nim ne se prophet Kumchacha no so entimi ememeche na adwen emfa de ekoso de wonim ne de enti a emasa ne oma we nyina esisi no wontimi mfa na adwenche entu edwa na efuto bi a wo de ma abusuafo no wonfa engu akwan mu emfa mom enti abusuafo menyi wafidie no emfi hagebre ye twa ye ho aba ne ye ba ye de nkomodidie no ebehhehye so Abusia for me sanso emamo akwaba ebiem enkomodidie na ena chese yede ehhehye so no eya prophet Kumchacha enete mensabe nkum so openyimema akwaba de abaye dwumadi yi eso Mejo so meni aba mboko die Ewrade ti ase bibia yo okay pa yeda ewrade ase ene de ye be twetwe nkomo e de afa eye gospel musicians womo awarija ya ekoso ewo eye omemu na ansa na ye bebwera eye Joyce blessing ne de ne bebusa sem awarija ye krampo no eye na eden ene de awarija ye eba medase mechia wahwefo nyina awalija ye de nyame ye ni so no nyame mpa awalija ye wo hwe bible mu a Ewrade chili ade bi ye bone nyame o mpe bone o chirade bia eye bone but o hwe Malachi chapter 2 verse number 16 we say I hate divorce metan awalijaye nyame tan atoro wotan nantintwitwa wotan enkonkonsan wotan adwamanbo boni subi e wo wiase bia no meka se nyame otan by adia eye nyame ntam ka a wompe a wo nyame tan ba akopa wo wiase no Malachi 2:16 metan awalijaye eti awalijaye de Ewrade chiri kura ompe by adia ema awalijaye eba no eye entiase a enia wadiem okay se bia prophet Kumchacha na mawale obabi obano ontemase menso mentenase so ada se enutumi di awalijaye ba edi awalijaye no e woni nkora bata bebre obi owa obeka so oba emu no obegya no obi owa obeka sa ne yele afa nachi obegya no obi owa ose niku afa nachi ene obabi akowo enti awade no ontumi nwale biem eti ewone nkura bata bebre a enam so a ema obi a ede ejina so a wodi gya na wade ya okay na say misunderstanding abanta wanta wa mentime wanse bi aba warema ubetimi ejina because of say entawanta wa nintimi ni mikunu entimi entina biu nyame mu no enkonsa because empanifo bu bebi so ada say yesi kura na techelema enya entokwa eko
it is said yet ye nipa mi no nante no ya na eye bibibi mantia wa obetia me iti ano nya wa de gyaye ba enne no na amafo aba sa na meka no na amafo aba so ade se enkane ana memiswa adam ya akoda no na ya maame enne ya papa no tumi tena ewu edu ne ya ma last one ni badu dwan so ade se badu dwan ba enne wo hwe ya mre so a oba bia wo be 4 3 eso obi anu ne papa oba bi ono ma wadi bi 35 years wow 4 eso no kwadwo papa eso no kwa me papa eso no kuya papa eso ya papa eti oba wo be sesia mimi ni mo bi kura ye wa ba ma solida a wa wo makomako 80 a eso obi anu ne papa yeah eso obi anu ne papa eti no eniama bi owa ya na wo dwen wo a wo te ase nso a wo nwe ho cause sabi sadia meka tete no ya ma me ne ya papa ntumi ni obi tena ba 40 years 45 years 50 years enyo odoma nkoma wuo na be fo ba akwa won te won wonsesa so na onam ba enne wo sha aya asoso awale na kwa fashion so ada say okowo ba akwa ha na wakowo ba akwa na wakwa eti enye ade nyame pe ena ekoso no ni nyina ye demonic way na said na wo kan enkane no entisa na ade ntina se etisa because of say ohun ne se ne yonko ware o koja no enti one na na ko so bi one na na enyini bo nipa na ware ena ono no da so ti won to mu ne se like fashion na se wanko bia ye bebo na chi enu ntina bebre na epre wo mo na se wo nya prepared enu ntina mo kwa ware ma fa mo kokodura na o masasan na mini abade wo ne se wo kan Bible Genesis chapter 2 verse 18 na Bible say onyame hwehwe awade wo se ye nti nipa Bible yusu nipa se bi wo yusu ma be ma bejan na jane na ho na wode no akobata ne yele o mi no be ye honam baako so ada se ena kan Genesis 2:24 so a o kan wade asem wo ho saa on se ade baako o mi se wonyame bo nipa no Bible say wo yi ne mfimpa de baako ena ode bo onipa aye be ma ye Adam so ada se na enhwehwemu kakra meni doctor fo bi ana nipa bi ayen se nipa bi a won fempade no aha ye 5 wa aha be ye 4 okay aha ye 4 aha be ye 5 eti se du tama nipa bi apesa wo wale won so nyame yi Adam won fempade Adam ne ye be ma ena ode bo oba eye if so that say eti be ma bi a won wale ye bi a wa so to fempade baako okay eti edu tama apesa wo wale a na wo bompa ya ka kire urade se urade memfempa de na wiye no fa be hye wo mame na urade de memfempa de na be hye wo ama so that say ba se wo ammo sempa ye na urahye o se ne na amafo ba de aba ne ya urahye obi o wa wo wo ba ne shape pe wo se hulele shape no di akire ba bi on so hu be ma ne kuku mu nwi eti se kumchacha kuku mu nwi po se oh la la eti awade na okono be ma okono ubisa be ma say dem pa na ade wale sister ya on kanti o say yesuban so ada say obeka to say sebe facha me hu ni shape ni ya mefe sebe facha me hu ni nufu ana ni nufu ya akese enti me fele ye a me pay ye by suban ni de on mean suban no on say papa bi batena Ghana ha na wonye odifu o menyame na ye frɛ no konfo anoche na konfo anoche ka bibi to Ghana fo ma ni bi so say owan ho ofe de won beko na won de en suban de won beba suban de won aba eti na ma ni bebro no ma uhia na is very beautiful okay ne ho ofe obosi owanim wo akire so ada say stancha ten bakris defender and striker or wo baby just one hu na tum so ba nie pa o wo bibia bi so that say front and back by su wo wale no wa mo nyame mpaye na sa wo du ti ko hyem a
eti wo ko wale abompa se awurade yimi mfem pade man wa mo se empire na ese wo de wo vantai akosha atikureta ase so wo de wo vantai akosha atikureta ase wo de card e be yesen enche kra no enya kwanhia dabi ekokora na sa azonto so ekọ adaka na sa azonto o eti no awade ye no ukomwa bompaye awurade sofu kumchacha mehia no wo ye media hwe me nua ba awade ye yade bi ya kwa salam kohwe so ne masalam so du asalam akohwe de awale ya ye nkrofo awale ye nti obi abodam awale ye nti obi awuntam awale ye nti wo shi oba bi kon ho a ne kon nti no aye hwe te sen na ti etetre kraman na awale ye nti wo shi be ma bi pa ne kon na yi amaniti na yi ene tu ya te sen na ti etetre kraman so ada se ana obi nso ono ma awale ye nti hu na ne kon ahoma na yi yaba so ada se ete se telia ana yi yaba ye awade ye nti obi ye ko na yese ya babie ma se awurade ya adom na se mema ne ma nyina ye kwa ba ka obi owa awade pa fra na awade onwade bi ana obi owa ka bema bia wo be hia no pa no wadane bed ya dane beifo adane sasabronsam aya kai de ne ya talaban ya yo sama bilande ana oba bi onso a wadane Jezebel adane demonic and what he be ma so eti on emunsam no menua edoso Kumchacha wakasa bebre na den tina sese yambra eye gospel musicians no so omo amoto enyoma amoso de sakra eye omo mu wo wiase atwe omo benyame nanso so da na mo jai o sho oba pa Christia wono wo jai ne kunu akware foforo ofila na ntachi ono so ne de sa eye empress gift o se krampo de aba abonten krampo a chesa ware ne eye gu ani eye Joyce blessing den na ewo music industry ni mu a enu ti e man wo ntimi ntina wo mo ekununum ehun na da ne da wo mo ejai aware enyomotofo ne nko an including asofo nyina akora no won say minima asofo mpanifo bibra sabi won awade ye kora ene agu on awade ye no agu eti anye enyomotofo ne nko an obronsam no ye fra ne kraba deceiver John 10:10 so obewie koma sei so ade ase eti no tambia no enti ne ye se ukowura mu a nya ho abotre na bompaye ne kowuram ana ade no so a wakowuram no so hu se makowuram no maka mawuram no maka enu kwanse me san machi ebiem fa hye otirim saa so ade ase ana obi a wokwan a ene adwen wade kowura awadem obi owa skanti no kowura awadem obi owa oba na ho ofe we eti eduo that's the wohwehwe no wanya anaya mabiem a onti Kristo so masenti no se awade no megyan eti no eyensem bebre yen asofo okora de ade a mesofu Kumchacha ma woni se yen asofo okora de se wo bewale na wonyele wo ho pa na wa mompa ye pa ma urade anyi oba wodo a wo bekuta wo ministry mu amawa wo bewale Samson yele ni bia wo benu ho wale Samson yele ni bi sofo mame da bi obeba asole no waso waye na no possible so ada se na ne epu abase trophy na sofo mame bi owa wu nanim kura pam members nanim kura pam members sofo mame bi won so a ni kun ye adwuma no empaibo fasting and prayers awodi be di ni kun achi awodi be tai ni kun achi ama adwuma na koso no tesa asole ni be pega te anya nyotofo ne nko asofo nyina efesi awade mu problem because obronsam hwe mame nkasa mo chiro awade nyame na hyehye by employer twen bronsam company okay denti na mane bronsam company obi otwe mpra bia bronsam se bronsam employer twen de adwuma bronsam abie na se one study ni pa na onya de se obehu ne na akwakoware study de se okra to ma study study there. You can Uber to me and study obi. So you can study from far. Yeah. But you can study on the sex. Okay. So that's it. I'm talking about the sex. And we'll be all the man. What best study or bad be a bosome no that could have 7 months.
you can say 7 times. So I say, what do you say? And go for me, brother, my wedding prayer, you are so damn crowd. Yeah, you will be wedding crowd on him. Who will be that? Yeah, you will be wedding crowd on him. It's in Pratria, your bronsam company. Our dear in your mission. It's in a bronsam, and you put our dear so. At the bio fight it, our dear. At the bio person say our dear. And what then? Oko baby, Maria Samakaya, register January. Baby, or on J, our dear church or a wound. What do you want to pay? Will be to me your wedding, Bosomi couldn't know. Won't you be that? Miniaba, Bosomi Claudia Quanwa. 7 days. Hey. Yeah. Will be to be your wedding 7 days in a book. It's your moon seminal. That it's now make a program so make us say. It's now Yesu Christo by no. 1 money muswan waleda. Yesu wale ya kanatan funyano. Because our dear, adia ba kwa so Kumchacha no nsa awade. I so free animal kokuma se anaken tampo. O kwa udu baby e kwan no eye straight. Ebi also ye careful. Ebi careful and ebi also ye bepo. And ebi also a eye nsaniem. And ebi o ye potos. Ni nyina no. Wo ye driver nia. Na wo drive ko highway e wo na highway e ko long journey. Sa de ye ni nyina be face bi. Udu baby e potos wa so to bo ase. So that say, udu baby e ye bepo so a. Bepo so tira say good driver and you overtaking. Because bepo so no wo hu wanim. Wo ye overtaking happen na ka bi api. So that say no hia. Careful ye you overtaking. It will be a year okuta experience. I was driving mono. Udu baby I was said your driver fa. Sana wade tie. Udu baby awade emu enon. Udu baby emu ode. Udu baby ayade wom. Amane wom. Wo yele be yale. Wa yale a obetena na ho ana. Wukum be yale. Be ye 2 years 3 years. O yale a wo betena na ho ana. Wukum adwuma se ya. Wo be ma be ma bi afa wana. Wo be ja ho ma be ma bi no wada na. Sabe ewiase ba ya den sohwe ne amane ya nanam. Tina Yesu kra se ya mompai ne yankon sohwem. Wukum betimi anya abanya sama ko prison 5 years 10 years. Wo be twa na na. Emma dudu o say ade ye bejeli won kun 10 years a wo betena wa aka se me tama moto we me na me no we makanto me mu da so that say it's not easy ta wade no emu nsem no eye bebere kwa yo prophet Kumchacha ye ba Joyce blessing nsem susu no wo ebebeto edwa say wo sesei no woni atinka bia edema ne kunu na iminim say wo behia bema na wo bema behia wo ba wodo a wodo no ene ni suban bi oda na dia wo hu ne say obeboa ebetimi no abobra enti ena wo ware se nipa no wakọ altar ni makọ confess and say wakọ din say for better for worse one no nete na afei there afei matna for years na o say odo am woman na feelings am woman no ayira etimi like dent na etimi ma odo wo ma obi etimi ya just like that un say awade no ade ma odo yira wo ne say ya na bia na be ma no de na fa pain mu so I say what na fa yaw bi mu yaw na ode na fam no ya na odo ana feelings bi o wo ma be man na fa atin nani so e bi nso a na oba no so ni kun de na fa ade bia ense so ade ni fam so ama ade no edanitirim ama ade no eti na ya na ye consultation ana counselor obi ono ma ade bi ato ni tirim so wanya ho consultation ana counselor ni kunkromu no hu ni se we kakai wane na wale be ye 10 years a wotre ba wo so ni mu a na fi wada ne kakai cause ade bi a wode na fam no yaw bi a wode na wuram amane bi wode na wuram no afi love our dono wodo na ye love our woman no love na to ayira okay na afi na bra bo nyina ba ye nyonyo bitterness ohu wanim krampa na ohu ye na shi ohu wanim a ohu waso kra ohu kra na o chese ayasem ayasem na ye hwe a
Yeye be meyi asesa nkwada no e de akwakoma ni nuaba enta wanta wasi aware mu a e wo se ebusuafo ewremu ana. Oh, sa busua na je awade. Na ade ba ko a eye me de pa ma me nuaba address blessing say. One say e ba say no, mu media fo ya nkonkonsa fo. So that say media fo ya bi. Ena on ye so on be Joyce interview. Ena Joyce say on kasa. So sha, also on kasa. Because ade ba ko om say Ghana no. Ya na ade ba ko me say me na mo no. Wo me wa abonte ya me yeku pa. Me yeku. Kasa kora no usia me ana wo me am time pe. Okay. By me kasa etese radio TV so ye madwuma. So that say ana me say wo be come here. So oh, wo be come here. Me nkan. Me nam wo no me nkan krofo. Ba wo be come here. Me nkan no obi a woni suban wo de nam. Me so me dia na me kira wo. Wo be come here. Now ka bibi fa me ho a. Me ba be yi me ho ano. Okay. By enyo obi anso na aka bibi fa no ho a. Otumi be yi ho ano. By Ghana, esu ni ba bi wo Ghana a. Obi aka bibi afa so Kumchacha ho. Mi be yi me ho ano a. Sofo ne prekasa dodo. Sofo ne prekasa. Ana won kasa nso a mo amuka brofo se silence make consent. Kosi enkosi. Kwade nkoda. So that say o kasa eyebuoi wan kasa eti Joyce wa show or ayibia man ne side na ma pe. Okay. Was won kasa because media for no o kan sem ba ko a wo betumi di bia kan ho na yemi yenu ana me ensem. So that say it was one kasa eti awade am support no because awade de me nua ba me prophet Kumchacha meti we ana woti we awade obi a private the issue and a life me boa it other na awade me private life na esa me beton ha adene me private life that then esa me beton nipa na me ton no na watobi na wakoto no dia watem ko da chen me dia yeah woni pa na me ton me dia ma no a wo to no wakoto no dia watem no e chen me dia eti me ton me dia ma no sei eti ni nyina nse ba na nipa no eti me Joyce sei me bompa e ma no me bompa e ma sei urade nsa ne ma no nsa ne dey na wo protect ne one ne ma. So I say any the family so wo beton na wade asem Ghana for no ye be eba ye be twetwe ma wo ka ba akwa ye be mo aka mi no wo ka mi no na ya mo aka mi nsa wo be hu an wo ma akodi 20 nti waka na not no you okay eti abusia eba aware mu ye se eba so ehu hia se bi ntawanta wasi aware mu a ye fa abusia ni bi ana ye twibu se abusia na je awade enye media na je awade ya danfo na je awade eye abusia eti nipa bi a wo ho na unya awade issue a ese omu abusia ebam na abusia ni mienu hia so that say na abusia mienu hia osofo okora nso betumi abam na osofo abepra ma peace of man ama na anije eni asomdwa aba eti abusuya de omoje awade na abusuya awade na asanto form na egu na ebasa na abusuya bamu a endenye bone nti bema no fa wo fa nkwada no de koma ni nua ba no eye ne kwan so anu mi nua ba e won de me sofu Kumchacha mi hu de wurezi nti e ma bema ne fa ye wo de won koy ana ai nkwada bia ansana ukomrem court anamrem a ye begem enkwada akora ma bema se bema mfa nkwada enkono ya na won hwe age nkwada ni age ya wa akwada bi owa eni nkwada bi owa won age ne kwada wo fom eno kwada no court anabusuya empress o de won beko because wo de won kono sebe eden treatment na ade komen nkwada wo kwada na ebi kwada na oba ni ja awade no nwale so wutumi tete nkwada no so aga say but say enkoda ne dum pempenso bia na on dum pempenso bia na ye hwe said ye won te ne age on wadu na aka se wo de enkoda na kwa eno kwa to kura no ene emra fam ne yetumi ka se mfa enkoda na ko
Ebi kura ebi du akwada no anya yele. So ada say na ebi a wo hwe nkwada. Eti anu de e wo ho. Ense we ba ye no wo mo yonko a wo mo ne no ekasa o ye adwuma wa akra FM ye Romeo de betu dwa say ye Joyce Blessing wo fa nikunachi na nikunu kokoche den ti na wo ba wa ware wo be fa wo kunachi den e na be ma wo ba wa ware betumi afa nikunu ba ade ba ko no say eno de yesi bibi de ake yesi eno ana kuru ye de wom so ada say obi abeka yesi ba aka so on for evidence mra so a woni bi wo say yesi mimi twam de yesi so ada say sabe me sofu Kumchacha me tu fidi ye kase we so no me hu say Joyce Blessing afa ni kunchi okay me opinion me die me hu ya wo gini di ntina wo kasa say dabi na ofa ni kunchi abe ma foforo da no so no na me gina ho sa na me gina so that say wo John chapter 8 ya tama Pharisee no kwachi wo ba bi a wo ba adwaman no on catch na Yesu say Yesu ye kotu be ma na so pe onko na akwa ne da so na obu ni mu so that say eso pe na no support akwara no say eno ne ye frɛ no adanse a ye frɛ no say wo evidence okay by me Kumchacha me ti we say Joyce Blessing okoye mi ma hu mfa mani ehu yes so that say it our side the me me hu ye okay by okoshe no de mebam kakra wan say ansa no baby ana be ma bi befa ni yilachi ana obefa ni kunwachi no ya na eniama bebre oba bi owa ayaka de ni kundi ni fam oba bi owa baye ebia 6 months 1 year na be mo ne tie ne ye sex da okay so that say wonu so we nipa sabe enye patrol na woni mu ana enye zomi ana woni mu so that say wonu so we nipa okay it wo ye nipa na wawale na 1 year assessments na woni ne na ada no e di adwen na wodi hye ni tirim nipa bi owo wi ase emponche kura o feelings o owo de ya too much aponche feelings ba oh public kura ba ye so that say eti nipa ye nipa eti ansa no ba bi be fa ni kunwachi no na ye niam bebre bi abe ma ne hwe no wo ma ni chop money wo ma na duane woni ni nkasa yie kasa woni ne kasa nya wo to ne mpe wo ye na ya kayaka de wo aniam bebre di wo ma na adwena bebre to ba ne nam na wonye matured na wonye Kristo nipa ya tete na onyame mu anyame woni mu a na okohia namfo bone a on say Proverbs 13:20 kura say woni anyansafo anante na wada ne nyansafo na de wode ne wobɔ enkwaseafo ne da ne kwasea so ada say nti bi a wonam no akonya nkwaseafo namfo kwaseafo namfo nso be kyerɛ say usura awaleja ya unya awale pa so ada say na obetena be ma ba ko hu awu agya wo ma wani nye bo life yankotena ha konum bi na wonamfo no anwo futuo bone na oba na afi watinkinsem wasi die besinsi so ada say sa na be man sote be ma bi wa na yire de no kame no so ada say wa ye no ho de ama abusua kama oso ni mu anadwo ase kwe oso ni mu kwe just ayaka de bebre wa ba bi okura be ye 6 months no ma be ma ni ko ne nai okoda o se ni ka be 4 wa se try se tena aguso na ye 7 owi o de ntoma 3 aboso na ye 10 be ma ne be sane 4 ai be ka 6 na 5:30 abo so that is it punishment abusiafo ensem no de chese emu ya ye dankasa say de ekoi afuto ben na wode be ma Joyce Blessing efa aware won sensem yi jaye a wo pese wo jai ne won afuto ben na de be ma wo ni kunu de join nyina me de se me prophet Kumchacha de awale jai de sofo bi a wo ya papa bi enkanji obi so nko ja na yele ana wonya ni kun so ada say so mbetumi aka abusua siesie ne be ye yi a abusuyen siesie nyenye yi so ase na entiase mra because ade ba ko ne se wi ase no ne ya wote ho a wo fe se enye nipa bebre nso agya awade a
Mo amko school amate burafo mo say I die no is always thank you. Nipa bebre nso agya awade a onwonu won so agya awade. Wonim sa? Nipa bebre agya awade a ebi a woni sofu Kumchacha nete. Office ebi a me entreati wo yie. Me suban ye. Ba de wo kofa no no. Wonim ni suban. Obi owo wiase bia won ne but but twi ni nso ye nenso ni nyina ye 3 letters obia oba kosia be ma bia wo sika obehwew ba opia o mafie oba kosia be ma bi opia obeba fie but woni sika so that say life no unya ne yema nyina pepepe da unya akokofu a unya silver nso a unya akokofu eti na ya na ye nananom eni ya maame no ma ye beto won no ya no ntumi tra me ma ba ko ne ne wo 7 8 9 10 ko onim se o ja so fukum chacha na wakọ no de okofa no no onim ni suban ebia na so fukum chacha ko de suban no eye chen de okọ akofa no ti me de menua bad dress blessing o yo bi a me penasem obuade o respecting nanim te nyame ya chana chade se woni ni kun eni abusuye nyina atrase na won ka na ebe ye a on ka na nye yi because of nkola no awaleja ye ba ya na won wa ye ha won pa ye nkoda so ada se eno na amen ne nkoda bebra ye kubolo so ata se ne nam kurum ni ade a won ye eniema bebre iti afutuo kakra me de ma no Jo abusiafo prophet Kumchacha ena mote ne nkanache so no de ni die mu anka ye Joyce de ni kunu onkoso ontena ne ho enam enkwada ni ntina se ntawantawa bi a aba no abusiafo ebetimi asiesi a wo matimi asiesi na yie ato yie abusiam aha enene ye de adwumadie no ebesie mesese won subscribe to your channel na ye efama ye ebiem nso share for more abusiafo all the social media platforms say your Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, baby na adwuntwe bi a wo said the prophet Kumchacha kan ye no of one so na wo de atudwa woni na nya adwun so said the wadwuntwe no enya ntokwa kwan so na wo so wo de ato ehon na emrepam no muni aba akieska pa mekenkan ede amom dasene ye besane hia